Ça fait qu'on a ça. C'est à charger, oui. Ou gen ti moun pou bay manger, l'état dou, pi go sorti. On pa mwen kop même. Mba vle wako nano. Ote la, ba mbe se fa beme. Ou ba te bay ko na sa? Ate mbe bay konan sa tet men kome sa fem. Bay ko na sa. Mmet fè manger, mba ka bay moun. Demi men se sa pa wè, de manje l fin la. Yo pa djou pa bay moun manje nou. Ou ka le pata de jounan la vi. Ki sa ou di men? Yo di kon sa, ou e devoche nou, bay moun ki pa ka manje. Mat!